切家界生命系上帝本该机会，生菜色爽利，切家爱来是奉上帝，上帝本切家机会，切家爱好来用切家界生命，热天爱来祝福。切家界生命系上帝本该机会，生菜色爽利，切家爱来是奉上帝，上帝本切家机会，切家爱好来用切家界生命，热天爱来祝福。我上帝呀，生命夠本意，乾毅行健康財勢爽利，照熱熱愛我本是上帝。哈利路亚 ，Shalom，Shalom，Shalom，mang kêu hiong Shalom， cái này nhiều lo cái sáng aja soke lại sẽ có lại phó sự hiong hiong con chủ gia sư cảm謝主kim tông chiếu ăn bộ quỳ cái sự kiện sự ca hành nén kêu lại che che cả hiong thị chỉ mày hiểu lại phơi chúng hiểu lại chân mũi chủ hơn à ha lên lung chúng hay sòng tì cái oi lung chúng sòng tì cái en tiền amen có nhắc cặp gia tê ngay ăn phong hỉ con đòi như lai lấy tới sòng tì cái miền thiên ngay xong gì gì su có chế diêu bù xin phọ nhựa cái diêu mùn thi cái diêu bùi kinh cực bỏ cái cảm theo ghê các hạt gì hạt chân mũi chủ tia amen thông chi ba thông cảm theo ai prat cái con mò nhỏng bắn theo
ขอเน้นชิกาลิเต็ดอยู่10 ใส่อยู่40 ใส่อยู่30 ลังใส่ไอ้ตอนมาไอ้กล่อง30 ลังใส่ญี่ปุ่นไง30 ลังใส่อยู่70 ใส่อยู่80 ใส่ไก่เสียขอยี่ใส่สี่ขอยี่จินต่อ但係自家嘅精神自家嘅17自家門樣阿們自家唱嘅17歲樣阿們哈利路亞即係要獻詞嚟拜咗要精神嚟拜咗阿們只會到自家得善嘅人自家獎嘅人阿們自家雙手企起來自家嚟感恩感謝你主感謝你主耶穌見當照一個恩典一個福氣本愛到啥嚟感謝主愛到晒小會企起來愛到嚟敬拜愛到嚟讚美愛到帶愛到渴慕嘅心妒忌嘅心我嚟感恩對主耶穌我嚟敬拜主耶穌感謝你主愛相信就是愛到敬拜就是愛到讚美哦上帝嘅善者要顯出來在愛到嘅生命中感謝你主愛相信愛到準備好了愛到晒嚟讚美愛到嚟感恩自家切切嚟講阿們靠主耶穌自家讚美自家上帝哈利路亞哈利路亞切切嚟撲少
會每日音傳累傳累傳累，會有天才，自家五件得禮拜主阿們，哈利路亞，自家班讚美自家上帝，自家來行，自家來做大歌阿們。最
Ngài theo lời luôn giàu nhi, Ngài theo chân quý Giêsu, Ngài theo dịch theo xin lời luôn giàu su Giêsu. Hallelujah, Hallelujah. Ngài theo hết mu tự nhiên, Ngài theo dù hết mu cái sim. Hallelujah. Cảm謝主耶穌，感謝聖靈。Hina Maria Labo, Hina Maria Labaraya Labo. Cảm謝耶穌上帝，聖靈聖靈，感謝你嘅同在，感謝你嘅堅定，感謝你嘅能力。感謝你主耶穌，哈利路亞，哈利路亞。Hina Maria Labaraya Labo, Hina Maria Labo, Hina Maria Labo. Hallelujah, Hallelujah.最後嘅恩典上帝降下嚟，激動照本世界特，要學無要妒忌曬，越天得到一嘅恩典。哦，上帝做選擇跟當照，讓佢睇房門要發生跟當照，兄弟姊妹帶你學無嘅心，佢支持佢恢復你嘅心，帶你去得勝，帶你過得勝嘅路。感謝你主耶穌，我相信我到生要準備讓最好嘅心嚟接你嘅法，因為你嘅法能夠帶我哋去脫離，帶我哋去得勝，所以聖靈。Kau mắt lung tung nha cái gì Kau mắt phụ nhìn cho nha cái phá Ngài tao thống thống tạch nha cái ân điển Thống thống tạch nha cái duy hồ cái phụ Thầy giá số kỹ tục cái miệng Ngài tao cảm ơn Ngài tao tổ cầu Chỉ cả xe đây con Amen Amen Thì con Hallelujah Nà cặp nha cặp bạc con bay hơi con Duy khai lọ siêu hay chết cả Amen. Bằng như cho chỉ sĩ khen hạ sự ghế. Còn cái tên lọ xì nhất đeo. Chẳng cho. Nà chẳng cho. Thầy Bình An lông dùng hương thì chỉ mời mến. Nà lọ xì nhất đeo gắn. Cổ hội sao mặt nhất đeo gắn. Sẽ ca khen không gắn. Sẽ ca yêu khai lọ gắn. Nà song tì cái ân tiện tại cái cô gì chặt nhất cô anh thì chín hay tại cái cô đều ung tì đó soi cái cô ha bởi bộ săn mà đi xe kia này gì đó mày hả ngày tí như tao tụi bởi sao mà mang hành chọn gắt所以mang họ chọn hay yêu si kia thì cái đi tới chọn mấy chủ amen nà ở luôn giàu chủ amen dám bắt nhân lông giàu chủ tông nhân thị dịch thì cái tay thì cái vụ khan nhân lấy lông giàu chủ cái tâm mang như thằng sòng thì cái phụ gym mang như tận tổ sòng thì cái ân tiền thì cái chọn vân cái ti amen muốn nhà cặp đẹp như chọn đều mang nà tí không đâu mang chọn này miền nào dạ cái lia khơi chịu vào chọn nè ham mang bật thật mãn thì cả hành du hành thị khung đại hành du hì pháp cái con cái sòng thì cái ân tiền ăn họ thì cả lấy bài chú tại tổ sim chung vô khai lo amen nà kinh là lia si nhất tu hay còn đó lia chơi khiong ngày xin sim chơi khiong ngày xin sim bốn ngày xin sim mô châu chân ngày xin sim uốn nhặt mét mà cái uốn nhặt xin sim tại thì cả hì tật xin hay mà nào nhận nhất ngắn sao mà nhất nhân phán ngắn xin sim tại chỉ cái hi tật xin lý giải nhất còn đó chơi khiong ngày xin sim giết thiến như tật xin amen khiong ngày xin giết thiến nên kêu cổ thủ chết để痛苦amen khiong ngày xin sim giết thiến nên kêu tùy cọ dòng ngày phẳng thường amen khiong ngày xin sim giết thiến nên kêu tùy phù mà cái ní một con tùy phù phân lọp phố cái chơi to còn á một nhóm còn á ca kịp bật đó đó khiong ngày xin sim nên kêu tùy thủ chết tại thì cái tật xin相信ra phó siêu bên chủ gia sư là cái Colossi su nhí thì chết Colossi 2 ayat 7 Colossi nhí thì chết anh nhong còn đó nè
人當也計經係生本在耶穌基督嘅，mà cái kinh是看要經乜嘢事物嘅，唔係嘢事物嘅經，係講出門錯橋橋唔明轉啊事物生經，但係呢啲講嘅經乜嘅，講我設計嘅經信心嘅經係造本生本在耶穌基督裡面，相信在破小本在耶穌。但係要聊唔明轉出俾啲啊，加到事物生經。mà你冇認錯，嗱，應該設計嘅經係造本在耶穌嘅，係欣賞在耶穌嘅，係身體在耶穌裡面，係身強在耶穌基督裡面，一啲唔冇就賺，阿們。就設計嘅心強，設計嘅經造本在耶穌基督，我相信乜嘅問題嚟，設計能夠對付。當時間能夠對付，自家心中你要快樂，判人出要感恩對上帝，阿們，係咪啊？判人出父母嘅感恩，唔係講出嘅口法，哎呦死啊，哎呦踢啊，哎呦冇變啊，痛苦啊，冇辦法啊，啊，跟住唔強嘅經，冇走本嘅經，所以佢出嘅法唔係。判人出感恩對上帝，係強嘅經生本在主呢啲，在基督呢啲，強嘅經信心嘅經，造本在耶穌基督呢啲，問題可以嚟，各樣嘅痛苦不適嚟到世界問題，但係世界嘅心中很判人出感恩主耶穌，係咪呢？因為世界知道很有個感謝主耶穌，要本嘅力量過呢個痛苦，感謝耶穌基督。要幫人難嚟跳過突突跌跌嘅痛苦，感謝主耶穌，要幫人強嘅身體而行，阿們。嗱，呢一對本嘅信心，生經嘅信心，阿們啊！啊，呢一個很叫嘅經節，就係呢個歌羅西1:23，歌羅西1:23，歌羅西1:1-2-3，歌羅西1 ayat 2-3。歌羅西1:23，因為到你係用功才信心嘅，或者係信心係用功啊，人班人用功，你啲間講我係特棍係勤，人班人即係勤，人們用功，即係前作係多聽上帝嘅話語，因為信心強，從法基督係話語嘅來嘅，所以即係多聽上帝嘅真理，多聽上帝嘅福音。咩多聽是非，同意？係多聽上帝嘅福音，多聽上帝嘅法，講一及一啲，所以是個兒空係多聽上帝嘅福音。誒，我講，阿們。嗱，過了乜計？係強用功才信心，係本冇定細走。透過呢個福音是個聽嘅，一啲冇細就意思冇就賺，冇本人嘅背時講我自己嘅信心就賺，冇本隆重啲沙費呢嘅問題不實，咪得自己嘅信心就賺，唔因為在信心自己呢個盼望，在呢個福音裏邊，福音要上帝嘅大能，本每個人信心強勢，得到拯救。得到永久嘅生命，阿們。強嘅信心能夠帶自己去得勝，強嘅信心能夠帶自己對付種種痛苦、種種不適，能夠帶自己跳過去，阿們。哈利路亞！啊，破小本自己嘅主耶穌。嗱，所以是講每個人你哋接受了主耶穌嚟講。設計一切就上帝嘅福音嚟行，一切咧就咧經書嚟行，阿們。阿妹啲聽經書裏啲，要讀要開聲，要看要學聽福音嚟信堂聽，或者 Facebook 要學聽，嗱，阿們。嗱，每個時間佢嘅吉天，每個時間行通，去就先見就，唔好就自己單殺嘅自意就，唔好就自己單殺嘅自私嚟就，阿們。
因為到造福音行，就聖經交出行，一天即刻得到最好嘅喺前面嘅啲，哈利路亞，阿門。因為這係福音都係本即刻得勝。嗱，即刻我哋人班人我要負責任，喺呢個堂裏嚟見證，即刻作日基督徒，作日上帝嘅兒女，即刻睇見係用功在信心裏邊，阿門。即刻係耐心，在即刻係信心。對隆重熱切，即刻嘅行嚟到即刻嘅生活中，即刻要耐心嘅信心。所以佢講係用功在信心裏邊嘅方面啦。嗱，第二嚟講係本強，唔好斷細走一個信心。ngay tí sẽ các cái信心下下被搬sẽ các lộ bom bài câu ha cái theory câu ha cái quy kỷ câu ha各樣嘅被電細走上下係冇啦，所以講一及一啲呢下唔係咯，冇半個bom bài câu出對應到聖經嘅細走，係講對到聖經嘅本唔冇細走，對應到聖經你câu出嘅唔冇聽，阿們。因為聖經都係真理，哈利路亞！一啲唔好細走啊！所以佢講一啲唔好幫佢細走，出世界嘅盼望，出呢個福音裏邊。嗱，人班人設家，我哋咧起出有呢個，但係設家起咧強嘅信心啦，本係強嘅信心啦，因為強嘅信心，咪設家唔係交通，就係世間裏邊，因為咧世間唔係本嘅世間，世間唔係本嘅。平安嘅世間，世間唔係本一個盼望嘅世間，世間唔係一個交通，唔係一個心中。該今日我相信，隆重要聽到台灣台地震，對嗎？各個道路，一個係看得上天王橋嘅道橋限嘛，都唔係唔知道簽，唔知道強，限定到交通，個冇唔知道高樓，定到進客，定到惡客，係咪呢？嗱，所以世間呢啲冇要本嘅，除了在耶穌基督。所以而家信心係走穩，一天之間唔係定有真係。世間冇要研究嘅，你做到按本、按強、按耐，天下天前都係會有，都係會盡。係講而家嘅信心走穩，係耶穌基督，佢唔係盡，唔係就真，阿門。嗱，所以講一及一啲係。造本來呢信心咪堅，嗱人班人係自家嘅強嘅信心啦。第一，設家我要爭取主耶穌嘅，我專心對主耶穌嚟啲，各家嘅福音，設家要集中嚟心對主耶穌，各對嘅福音，阿們，各對嘅嘅法，因為聖經教出本設家，耶穌基督都係憑實，係講設家係自家嘅信心，出嚟憑實呢啲。噴殺都強，咪嘅蜂擁打擊唔掉，係冇啦？嗱，即係佢嘅信心都係在耶穌基督，耶穌基督都係噴殺，佢在噴殺呢啲，即係嘅信心更加強，因為耶穌基督都係即係嘅底，即係項嘅信心嘅底，從你耶穌基督呢啦，即係嘅堅底，即係強，阿們。嗱，因為到吹呢一個一個年頭10第34第3個第4節樣講幫拜呢一個摩沙帶咧以色列出嚟講講隆重人食咧一樣嘅鏈一樣嘅菜一樣嘅鏈食一樣嘅飯嘅意思飲一樣嘅水都係呢一個乜嘅水耶穌基督嘅水意思講個屬靈嘅方面一樣係耶穌基督係個喜菜噴灑喜菜耶穌基督裏邊阿們。嗱，呢個保羅一本時間亦係講睇生嘅講啲堅係生本，堅係走本。嗱，呢個歌羅西2第7到盡嘅啲，到盡歌羅西2第7，應該呢個堅係走本係喜菜世界嘅啲。堅啊，呢個保羅講本時間啲啊，堅係講呢個係講兄弟姊妹，啲講到啲族，藝術係講招幫拜，係揾啲撈。哇！按到竹頭，個竹頭人正，個個啲都唔係得個頭，人係講竹，戰爭係門竹，因為人家種竹啊，5年當中種下落啊啲竹啊，有幾多個，有幾多大人氣，但係呢，因為嘅經歷5年，3馬生人下，造門
กันไทยอยากให้กินอย่าหาไทยก่อนนี้เงี้ยก็รอทัดอยากให้จุดถิ่นมั่งห้องยิ่งไปอยากให้กินบุญแล้วต้องอยากให้กินญี่ปุ่นที่สร้างถิ่นมั่งสร้างกันห้องเลยก็ตี20หลังแม่แต่นั้นอยู่10個แม่แต่นั้นอยู่風湧嚟風嚟就見唔盡ยิ่งป่าลิงถิ่นทุ่งยิ่งไม่ไหมนะอยากให้กินใส่ในตัว嘅啲人當中佢就本了即刻嘅信心一樣就本ใส่耶穌基督嚟生門嚟門體風可以嚟風可以講個門體各樣嘅白色即係你見過嘅佢可以嚟但係即刻嘅見就本ใส่耶穌基督嚟就本ใส่福音你哋就本ใส่上帝嘅反應你哋門體嚟即刻生人上嚟講即刻唔係盡係把靈上的天堂但係亦唔係就賺睇聖經講亦必冇就賺阿們人嘅規法可以嚟一心苦不超善堂有點講雙善堂點講雙善堂善堂hết了啊咁第三標樣嘅規法係冇啦對講即刻嘅根本你講係唔就特上你講把靈開你而空咩你講而空一都冇天堂係足限要天堂係冇啦因為即刻嘅根就本ใช้嘅福音ใช้嘅上帝嘅法呢啲你講乜嘅法三苦包袱有超善堂你冇賺到安得即刻都唔係痛但係呢因為即刻根本嚟講強嚟講即刻啲但係呢啲乜嘅因為佢唔歡面係講幾歡面一天佢唔係用講即刻係講幾歡面幾格嘅辛苦長間嚟善堂係啱嘅因為佢冇知道佢冇識到呢一個上帝嘅屬靈嘅水佢唔知係講車要識到車講行細善堂黑善堂冇梅阿們嗱所以自家嘅根係從呢一聽呢一個足嚟黑每日每日拜六自家嚟聽呢一個上帝嘅法透過喺福音傳出嚟自家接到呢一個福音接到呢一個法自家係生門就門咧就門咧講接到係就嘅呢快行當自家就呢快行咧講自家嘅信心強人嘅威勢可以嚟幫拜自家自公體咩呀一有先人嘅一吹人過咗風因為得咩啦哦，要快樂，要歡喜，要得福氣。阿們。嗱，要你知道嗱，你經過嗱，你就知道你嘅口咪前晚講，耶穌安息，耶穌安好。啊，你安上要人用人間面頭間，唔係講幾趟，你去上天堂啊，你信耶穌行，每時去保講耶穌耶穌。嗱，你下嘅識嘅然後耶穌了要了幾千萬傳耶穌本人，啊你要啊，講一個別聽安多，因為佢猛識到，有啲係食家戲嘅啲，啊，我哋嚟碌條山安好識，要人我猛識過，我唔相信，啊，佢識過好識啊，時時向向，嗱，佢今日就你去分析到係冇啦，就換條安更對安好識，佢講啊。咩介紹啊？白人間有人講啊，我安好識，我掹識過，我唔知好識，我冇去。但係人家買咗本我識，我係好識咯，就我嚟，我就去了你識啊，因為知道好識，係冇啦。嗱，越講自家識到上帝嘅恩典，好識得到一個平安，得到一個喜樂，自家當然係傳本人識啦。講一個別啲冇單殺識。含寫分法説，係本質認識到呢分喜快樂嘅係咪呢？冇大隻一面落很笑容咪難論，因為人家心中嘅快樂，自家心主間到心中嘅快樂最好嘅藥，免到難論間。嗱，車難論冇คน一落咪落，呢又冇講幾啲半幾識咧係咪呢？其實係傳講一個別啲係傳耶穌。係講耶穌嘅恩典本人聽，咩講自家嘅痛苦本人聽，咩講自家嘅不捨本人聽，咩講嘅安多哩哩計計本人聽。
講耶穌，阿們。生下係講特色講啊，我老公搬鬼帶走啊，樣就得特別係คนนี้講，冇時辰講，係冇呢？係คนนี้講，人家跟講，粉唔怕人隨説，威唔冇人隨講，係冇呢？所以食家要反面冇人講，佢嚟俾你講，講一個別啲冇人講。啊，哈利路亞！Jadi jika dijitช่วย講到，jika嘅人班人先向jika嘅信心又強，單強盡心對主耶穌，對佢嘅話嘅啦，將超主耶穌嘅，因為啲世間各樣，係你將嘅去，咪jika嘅信心有同，係講jika反轉將出主耶穌，jika信心增加強，信心越下強嘅講，心中你要出感恩對主耶穌，阿門。兄弟姐妹要感恩對主耶穌嘛？嗱，你信心強就換了，係咪？啊，家陣嘅冇聽到要計千銀冇聽嘅啲啊，千聽下背，但係冇變成嘢，係要改變，係咪？係咪呢？係食家反轉嚟，雖然食家苦不食，反轉嚟，但係呢，因為耶穌基督做了本食家最好嘅。嗱，呢個是以布拉尼希伯來書，以布拉尼12第2節你看，希伯來書以布拉尼12第2節，人班人自家係將超出主耶穌，你看來自家對於隆重嘅節自家冇做單將嘅耶穌嘅戲，但係呢，因為佢樣對自家嘅信心，佢咧。千萬的信心，從你的信心，mang千萬的信心，mang滿的信心，佢帶是家係滿的信心，帶是家係千萬的信心，所以是家嘅心中千下唔係這樣嘅主耶穌嘅咯，這樣嘅福音嘅咯，這樣帶是家嘅信心強，阿們，破照本是家嘅主耶穌。啊，你講。唔好看人家險切家，錢你開你個痛苦，揾過你個開心快樂，幾準備將本自家嘅開心快樂。人哋要痛苦要潤社會講，自家冇點啲拖到，自家反轉嚟潤社痛苦，自家揾過開心揾過快樂。但係呢，因為隆重耶穌基督做了本自家了，阿們。佢家自家解決了，嗱，記得耶穌基督擔了日節最痛苦嘅，家自家完hết了，按入嚟了跟講了，隆重本佢完hết了，自家嘅罪惡本佢完hết，自家嘅焦慘焦結本佢完hết，自家嘅病痛本佢擔超，隆重嘅擔超，所以自家係記得，要痛苦要白實要難開嘅，記得耶穌基督家自家開了，你係自家反轉嚟。自家係快樂，係歡喜，係得到佢嘅恩典，阿們，哈利路亞。嗱，以布拉尼12，你看提示以布拉尼12提示，因為你對嘅一切嘅罪惡，猛到要出血時，耶穌定最終流血出血，講一個別啲，你嘅痛苦，你嘅不捨，你嘅受難，猛流血，係冇啦？mang gan paling mujib kan konya kapyat di mujib kasih mit song này lo em nói dompet mau phung sang me mujib tiệt em nói các lo cũng mau chuẩn sang hà gia mụ cầm hay nói các mujib xuất năm bia ha mang yêu xuất hiện gan但係耶穌基督流血本自家，親像自家嘅心中，親像自家嘅罪惡，破照本自家嘅主耶穌。哈利路亞，阿們。嗱，所以自家嘅信心，人班人嘅氣氣強，人班人氣氣本，因為本嘅信心強嘅信心能夠對付一切，人班人嘅氣冇做單向將耶穌基督嘅啦，自家嘅心中，自家嘅靈心靈單向將耶穌基督嘅啦，及將佢嘅反義嘅啦，阿們。第二嚟講，人班人自家向自家嘅信心很強，自家愛聽上帝嘅話，講一個別啲咩大聲聽，唔敢講。愛聽上帝嘅話，
格愛照上帝嘅話去做，因為但係我第二點咁講咧，第二堂第一愛聽，第二點咁講緊愛去做，因為咧安難，錯當然大聲聽，冇去做，錯當然按多講，冇去聽，冇去做，係咪啊？所以即刻愛聽上帝嘅話，順服就叫嘅話去做。當你聽上帝嘅話，聽佢交出嚟妥，聽佢嘅福音，聽了咧講你順服就叫嘅話去做，越聽一個信心強，學小本即刻嘅做耶穌。所以呢，即刻咩大聲聽是有，因為信心強，從即刻而空你聽基督嘅話呢嚟嚟嘅，聽了唔叫愛去做，阿們。咪難做啊！要人講難，要人講唔會緊，嚟晒講唔會嘅。你講唔會要難，你講難要唔會，係咪啊？係講你要心去順服都唔會，係講你要唔順服嘅心對難，係咪啊？所以是講要順服嘅心，一天唔會難。阿們。嗱。一個經書講是家啲，係講是家聽上帝嘅話，要順服就叫話去做。在馬太福音7 24กับ25節，即刻嚟齊齊嚟看。嗱，在呢個馬太7 24，嗱係講是家聽上帝嘅話，順服就叫嘅話嚟去做。聖經裏講出嘅，上帝講出嚟嘅馬太福音7 24，每一人聽我嘅話，照我嘅話去做。耶穌講你都要聰明智慧嘅人，你係呢個木在殺骨敦當嘅啲。睇先我咁講，耶穌基督都係憑殺，係講這個聽耶穌嘅話。聽耶穌嘅禱告出，聽落嘅順服嘅心，就叫嘅話去做。耶穌講：你要聰明智慧嘅人，你係唔咩在殺掉，你係唔在殺骨盾，係唔在殺骨盾，風湧來有佢唔哦。我是問兄弟姊妹，在長沙巴嘅啲，有人係唔係能我係唔係講係在嘅村嘅沙巴頭嘅沙嘅沙堆嘅有冇間？把呢個係嘅難我間，難我係有橋昂有間，風用嚟嘅嘅盡力盡我係間，係講係在呢個噴殺在殺骨墩，我相信隆重兄弟姊妹要到時係個可以上嚟嚟講間，嗱，佢問係嘅冇隆重佢要殺骨墩嘅啲，太殺骨嘅每人對每人強人一個海嘅拋出嚟拋落嚟嘅海湧，加計嚟講半半。強，阿們，因為佢在殺骨墩嘅背人，自家嘅信心係起在耶穌基督裏面，耶穌基督都係憑殺，熱天自家門體嚟，風前嚟，熱天自家係強，阿們。講一個別啲，起在耶穌基督裏面。嗱，一個25節嚟講，你看25節，行下一節。係講佢起在嘅嘅木在殺骨當啊樣啊，然後落水嘅當過嚟，浸水嘅大蝦嚟，然後要風嚟，嘅嘅木hết佢講，嘅嘅木唔係咩hết，地大路布，嘅嘅木唔係嘛意思呢？然後水落下當過嚟嘅問題。然後浸水嚟是消滅嚟嘅問題，然後係乜嘅？風是消滅嚟嘅，萬一浸水大下嚟，睇先當過嚟落水當過嚟嘅問題嚟講，萬一浸水大下嚟嘅問題嚟講，嗰條風是神嚟嘅問題嚟講，其實佢唔係因為佢起在殺骨當過，我係講兄弟姊妹聽。係自家嘅信心，起在上帝嘅法律的，起在耶穌基督裏中，自家嘅堅守本，當過自家上到來嘅問題，20分突然會嘅問題，過了大下來自家攆唔到來嘅問題，個水生啊會
萬月佔水來食間5啲，食間5啲四方5度嘅問題，嗰啲咧風勢招背來，沙馬疏人來。呢個問題一可以講到各樣各樣嘅白色，各樣各樣嘅痛苦，各樣各樣嘅危險，自家困氣嘅，籠住你到時辰上風樣樣嚟嘅，係講自家嘅信心氣勢，耶穌基督，自家本企人強強，一啲唔係就賺，阿門。講一個別啲，係在耶穌基督裡面，風湧水，馬計水在。馬計叫做摩哦，本強強，本，因為呢個聖經講自家啲，係講自家氣勢，你沙掉風嚟、水嚟、湧嚟、熱天，呢個木吹沙掉蛋糕氣度，打得我哋快平燒下氣，阿門。睇新嘅講安假日，所以自家嘅安啲外腳要提前按本都行哦，係冇啦。嗱，係講自家氣在耶穌基督裡面，我相信你唔係電交通，所以在耶穌基督裡面一定唔係電交通。嗱，兄弟姊妹接受了耶穌基督，自家要在耶穌基督裡中，自家熱天愛本愛強愛本。所以自家聽了上帝嘅話，上帝嘅禱告出。自家嘅信心係揸本，唔好就賺，唔好半夜嚟威事夠就賺，唔好半夜各樣問題風湧佔水嘛計嚟問題，咩就賺就係，唔好阿門。單搶就家嘅法氣行，睇聖經跟講咧20幾節嚟講，26節嚟講，係嚟曬就家嘅騰家嘅法，就家嘅法氣咗。都要聰明智慧嘅，自家係要聰明智慧。威士各樣問題可以來到自家嘅生活中，自家嘅生命中，但係自家要聰明智慧，自家聽了上帝嘅話語，照上帝嘅話去行，一天自家強，一天自家本，抱住本自家嘅主耶穌。阿門。嗱，第三嚟講，人本人自家氣勢強嘅信心嚟講啦。自家就係喺屬靈嘅方面，信心係屬靈，自家嘅心靈係屬靈。一個真理本都係講到係dewasa rohani，屬靈嘅方面，屬靈嘅方面咪意思係講冇屬靈嘅方面到了社會子嘅很成年嘅，自家係屬靈到了提年嘅，意思係講咩講年來啊？屬靈意思強嘅信心。強嘅rohani屬靈，人本人自家屬靈強，係講唔強嘅屬靈，越啲問題嚟，越啲特色嚟，越啲人家咩講自家咪到佢講自家樣，啊，家唔咩屬靈嘅信心，明你下自家做樣嘅企人啊，問題行人咯啊，自家有問題，問題行人咯，你入貨你接下平安嘅講。唔知咪叫行攞自家冇講冇接報佢平安冇用問題嘅行嚟，佢兩三級別一啲接下千萬講威，自家咧咩熟練嘅人，咪咩講矮，咪咩講矮，嗱，所以接下冇相信講法嘅啲，阿門。家下你係講冇專心注意接下，家下佢穩啲。佢係講佢叫熟練嘅木卡要生細嘅嚟呢啲落嚟嘅啲門口，佢看你兩三次講咩，唔係咩講矮啊！家佢不壓下禮拜看嘅皮空度，安咪講嘢啊？練講，嗱，自家要熟練嘅方面，阿門。啊，人班人熟練，如果係講嘅用功喺信心嘅方面，唔好定曬就。嗱，人班人師傅所書Efesus 4:13節佢講到，但人班人就係呢一個講自家啲喺呢一個經節 Efesus 4:13、14、15呢3節講一啲，但人班人都自家強一隻信心，啲實喺上帝嘅方面，自家要聰明智慧，啲實上帝嘅真理人班，啲上帝救出本自家人班。啊！自家嘅信心有合種，有強嘅信心，自家有熟練，有強體意思。自家嘅係咪嘅信心夠強，
kêu nem kêu du nhung cái thông minh chi phí ở tàu nhung in giảm bánh như cái hiểu tật đó ở khiến thấy xin sim đi phong miền giảm bánh nhân khiến xong chơi xin sim đi phong miền ở tàu thằng song ti cái phản nhi thằng léo ở tàu hi做上帝嘅反應，即係嘅信心增效增加強。那接下14節，為了乜嘅設計，為了射火用，本了嘅風搖來搖去，風因為講到按道理射箭呢啲，上下要人交出嘅道理，但係佢未真理，聽到按槍熱用好用。tapi kita mecin na cuci jika cocok hidup tu. Jin beli sekai mui anto kasenti anto kakengin kau cut kai tan he ka mecin kau jika calu itu jika engti soji jika ayu sin sim ti song ti ke jin li yang penhang jika memang kita calau. Anto yin dia kok sa chin kiang tang abi tang yu YouTube yu tang Facebook 又何談談了佢冇親情，佢走家佢把到係對樣，掹啲家係細時家嘅信心走，所以睇真講，即係信心係強就本身耶穌基督，人班人火人本啊，就呢個信經，唔好就人嘅聰明智慧，人嘅聰明智慧，上下咪提條，咪搞即係走賺，阿們，所以即係嘅信心係增加強係就本就上帝嘅。福音就見書你交出嚟，即係嘅信心就唔係就賺。嗱15節，但係即係揸滿呢一個真理，去愛你嘅愛你的心態、心狀，去愛你的兩種都係去阿拉利亞，去耶穌基督裏向，唔好就撇騰嘅向，兩種就耶穌基督裏向，而是兩種係火嘅一個見證裏邊。龍總是個湯，因為是個耳空，在世間你喺度上唔得，人家講不是個湯嘅，按到未真理，特別道理，佢教人學教人理解嘅，佢未真理，所以是個湯咯，是個係對到聖經嘛，對到聖經真係真理，是個真學就嚟行，因為到耶穌基督都係個嘅頭，阿們。當然生下救出了緊，生下即個老人，生下要認要講下，救出家，咩樣，但係對唔到真理，即刻唔好聽，係咪？我相信我唔是講按清楚，隆重兄弟姊妹要接到我講嘅唔係個意思間，因為要聖靈開通即個每隻人，係咪？好做嘅唔好做。隆重兄弟姊妹，一啲因為上帝嘅聖靈要在自家嘅心中地要提醒自家，當聖靈提醒自家何做嘅唔好做，自家係順服。係講你唔順服，你肯做呢個你當下嘅自私去做，嗱，一段聖經講，肉體肉靈順自家，因為啲肉體肉。靈順自家，所以自家係調整來對準呢一個堅持你嚟行，熱天自家嘅信心強，破少本自家嘅主耶穌，長高兼高過上嚟。嗱，我相信隆重自家聽了上帝嘅話，自家接到佢嘅話，接到佢交出嘅道理，自家去做，自家去做嚟講，熱天自家增加強自家嘅信心，就係表示自家嘅信心生根就本在呢個耶穌基督裏面，阿們。破少本自家嘅主耶穌，長睇家企上嚟，自家嚟拜主。哈利路亞！隆重得福，隆重要接到，我哋等個講嘅，嗱講一個別啲接到係做呢個法去做。阿們，嗱，去做呢法做嚟講，即刻當然耶穌基督嘅名榮耀上去，阿們，哈利路亞！哦，感謝你主耶穌，我相信你嘅恩典安排，跟當我都讚美你，哈利路亞，哈利路亞，哦，哈利路亞。感謝你主耶穌，我
愛漸漸無意思。上帝，愛希望你，愛到天下希望你做，也把你感動我嘅心裏。上帝，愛漸漸愛你，希望你愛漸漸無意思。上帝，愛希望你，也把你感動我嘅心裏。他相信，呢個翻譯都係我哋嘅腳步嘅講，因為呢個翻譯能夠帶我哋脱離愛很也介路，天主耶穌介路，天主耶穌介路。耶穌介路，主耶穌介路，學小本是教嘅主耶穌，主啊，我都需要一個翻譯，一個翻譯到我嘅講嘅腳步，我都得勝嘅路，因為我都知，我都了世間嘅黑道，我都一條心，將吹主耶穌基督，甲將吹一個福音嘅戲，我都愛順服，倘若一個翻譯，愛做一個法理做，我都一切得勝，我都愛。所以在祝你嘅基督徒，因為呢都係上帝合意嘅，所以我哋嘅信心嘅結係造門，係生門，在磐石裏面生門造門，在上帝嘅翻譯裏面，在耶穌基督我禱告不隆重一個字，倘若一個翻譯，你得勝，你得福，你得到勝利，要撲躍身體得到強壯，要身體健康健康。透過一個變相，透過一個體能，身體的健康，一切嘅病痛，在耶穌基督嘅名，家己消滅hết，在耶穌基督嘅名，100%身體健康。感謝你主耶穌，透過一個福音，隆重我哋得福，大家齊齊嚟講，阿門。嗱，呢一時間唱一個音波，大家嚟操作你唱報告。今日時間切家愛本奉獻，落門時候，同工要發善台本切家到啥？弟兄姊妹奉獻，葉落善風台，家下散會，弟兄姊妹葉盡相度，推門順街。屬我有單嘅教會，恭喜你到啥？是一份生日快樂，聰明富貴，上帝祝福大家。聚會每個拜六4點，青年少年聚會每個拜六6點半暗鋪頭。禮拜日設計要兩年聚會，第一堂9點交先頭，第二堂6點暗頭。上帝祝福大家。那破小本自己嘅上帝，
嗱，睇身時間落滿之後呢，時間就突咗呢一個台，呢一個奉獻嘅台，時間嚟準備時間嘅奉獻，準備了時間切起用嚟時間禱告，嗱時間嘅小劇行嚟，嗱呢個先台奉獻，主啊，感謝呢個恩典，感謝呢個福。見到我都係感恩對主，透過呢個奉獻，在耶穌基督嘅名獻上呢個奉獻，大家講阿門。嗱，呢行嘅禱告不隆重兄弟姊妹，生日嘅呢日嘅，上帝增加了隨時半夜，上帝也半夜聰明智慧，上帝也祝福你有健康，上帝也祝福你家庭平安順順利利，你嘅子女子孫隆重順利，在耶穌基督嘅名時間得到講阿門。時間嚟結束呢個客家聚會。讚美一杯，愛蓋上帝，奇妙上帝，奇妙上帝，愛到讚美。嘅上帝，做善者本世界嘅上帝，大家通齊嘅上帝，大家講哈利路亞，哈利路亞。感謝你千個天父，要獻大力嘅慈悲，要祝福隆重嘅到啥，今日到我到轉我相信神靈，要帶我到做緊我到通齊，帶我到轉到無卡順順利利，冇受欠嘅東西。隆重兄弟姊妹，大家企紅送上嚟，上帝耶穌天父嘅平安快樂健康充滿落本世界。嘅嘅愛安睇做出呢個看，透過耶穌基督是復活，為了每個人相信其實得到永久嘅生命。神靈唔是離開個兄弟姊妹，心上要大家通齊，見大家嘅得勝嘅路，大家嚟接呢上帝嘅福，大家嚟享受呢個福，大家嚟做出呢個福，不人人可得，在耶穌基督嘅名得到晒，切切嚟講。阿門！上帝祝福大家，大家初進起。